profesorski rad, onda sam proučavala neka ekspresivna i stilogenu funkciju ličnih zamjenica. Već tada sam shvatila da je to vrlo interesantna kategorija, jer je još Jakobson ukazao kako su zamjenice u stvari šifteri gdje se preklapa kod i poruka, odnosno indeksički simboli. Zbog toga mi je otkrovenje bilo kada je kritička diskursna analiza i kasnije još kritičke diskursne studije, dvije discipline kojima se sad posebno bavim, kada su dakle uspostavile važnost i važnu ulogu ovih zamjenika. Mi, oni, mi, vi, ali i trijadnog odnosa mi, vi i oni. Kritička diskursna analiza uvijek postavlja pitanje ima li ovih zamjenica u tekstu i kako su upotrebljene i tako interpretira. Naravno da u stvari ljudska potreba za dihotomijama je očigledna i mi stalno se s tim susrećemo. Elite moći jednostavno mogu manipulirati tom ljudskom potrebom upravo i putem upotrebe ovih ličnih zamjenica. Želim pokazati kako funkcioniraju te zamjenice u raznim diskursnim tipovima, žanrovima, na primjeru nekih naravno, nema vremena za sve, a posebno u medijskom i političkom govoru. Naime, kako kaže Robin Legov, te skromne sluge u jeziku, kakve su lične zamjenice, mogu biti upotrebljene tako da imaju snažnu simboličku funkciju i snažno signaliziraju asimetrične odnose moći. Ovdje prije svega mislim upravo na ovo mi, oni, ali pomalo i mi, vi. Kada se čvrsto uspostave kategorije mi i oni, kaže Lekov, legitimno ili ne, dešavaju se paralelno dva procesa, povezivanje pojedinaca u mi i davanje toj grupi pozitivnih karakteristika, te isključivanje svih onih koje nazivamo oni i njihovo svrstavanje u drugoga zapravo. To je onda vrlo interesantno u ovom kontekstu. Važno je podsjetiti da postoje dva tipa ovih zamjenica, inkluzivno i ekskluzivno. Inkluzivno mi, ja i vi, to je sredstvo snažno emocionalno zbližavanja sa recipijentima i pomoću njega politički lideri obraćaju se biračima, onima koji smatraju svojima ili ih žele učiniti takvima, odnosno cijelome narodu. Osim u političkom govoru, ovo ćemo sresti i u instruktivnom odliku akademskog diskursa, kad predavačica kaže danas ćemo govoriti o tome i tome, znači slična je funkcija. Sada ću pokazati jedan primjer iz govora, u stvari iz teksta objavljenog u Jutarnjem listu Zorana Milanovića, predsjednika Hrvatskog SDP-a. Slučajno sam uzela, možete raditi na bilo kojim primjerima, uvijek se postignu slični rezultati. On ide, vratimo se još na trenutak, pogledajmo i tako dalje. Znači, to je to inkluzivno mi. To znači ja i vi, čitatelji i čitateljice, čime se retorički vješto implicira zajednička akcija, odnosno signalizira pozicija čitatelja, čitateljica kao aktera, ne kao pasivnih objekata. U istom tekstu autor varira upotrebu prvog lica jednine i prvog lica množine. On govori o sebi. Neću se ovdje neutralizirati. Smatram svojom dužnošću. Idemo dalje ako može. Presudu treba pročitati. Moramo se još malo dalje. Sljedeći. Kao da mi nedostaje. Ja mislim da ide on negdje poslije. Uglavnom kaže, moramo se osvrtati oko sebe, postavljati sebi i njima pitanja, rješavati pravne i moralne dileme, znači idemo kao ovome mi. Sad, prelazak od ja na inkluzivno mi ostvaren je postupno. Upotreba ja služi uspostavljanju vlastitog legitimiteta, smještanju na poziciju znanja, dok je mi koncipirano tako da apelira na svijest recipijenata i njihovo zajedništvo sa govornikom. Oni su suprotstavljeni nekima njima, jer tako i kaže na putu spoznaje, moramo postavljati njima pitanja, jel? Tako da on potencira to mi, oni. U medijskom diskursu, naročito u doba snažnih sukoba ili čak rata, inkluzivno mi, to je prvo lice množine dolazi i u naslovima ili na drugim jakim mjestima teksta. Naprimjer, mi nećemo dopustiti dalje napade i tako dalje. I tu se opet sugerira da se ovo mi odnosi na vladu i cijelu zemlju, a onda traži
identifikaciju cijelog naroda sa vlasti, sa državom, tako da to postaje ekvivalentno nekakvom, kao kaže Norman Rockwell, kompozitnom mi, sačinjenom od čitavog naroda. Sa druge strane, ekskluzivni mi implicira